damagan nanto ket no adda nga tati relasyon tayo kinyana. Dijay ti importante. Nya ket paset na dijay daytoy imatangan tayo nga panagtipon agsipod ta daytoy kasar nga kung kuna tayo ket haan laeng nga kasar awan kuma ti dumiso nga ngilaw kinyada. Best man and maid of honor. Awan kuma ti agtudtud nga lingkod da. Awan kuma iti dumisto nga ngilaw kinyada. Ang kuma nga mapitakan ti bado da. Ta makasuwang kayo no ada iti. Isud di iti trabaho yo. Yan, best man and maid of honor. In may tayo tata dito'y ngagsapa, nimbag ngagsapa tayo amin, tapno may tayo nga imatangan ti panag-tipon, dagito'y nga kakabsat tayo, ading tayo, kat sakbay tayo nga itultuloy, akas lintag nga surusurutan, lintag ti daga, kan lintag ti simbaan, at dapat ti mabalin nga agsao dito'y nga makaibaga ti rason nga nasisita nga rason, umanay nga rason tapnohan tayo pay nga agtuloy uno ikansila uno ipospon tayo pay daytoy nga panag kalaysada niya. So awanen tuloy tayo daytoy babaen iti panagkararag tayo. Ag shall we all bow down our heads in prayer. Amami Diyos ti langit kandaga di Nayaman and the Pawitan family, Lord God, and the whole clan as well. Da kami nga kagayemda, kaaruba, Lord God, katribo, kakailyan. Salamat iti daytoy nga naurnungan mi katata imatangan mi daytoy nga panagtipon da ket Apo Dios maibukbok manipod ita trono ti grasyam. Apo iti pamindisyon iti daytoy nga agtipon nga kakabsat mi. Ipaima mi nga ro daytoy. Salamat ti presensya ti may sagan may surutan daytoy. At dapat mabalik nga extension tayo awanen. Awanen sige. Surutan daytoy nga baba nga siya Manilin Pawitan kita man ti matan ni Dariel. Iti sangwanan ti Diyos, asawaan ti sangwan, tungpalbiag, aywanang ka, iti nga tirigat, gan iti salunat, tinagan ti Ama, Anak, kan ti Espiritu Santo, Amen. Palakpakan tayo man ni Manilin.
Dariel, it's your turn. Sige, sige. Dawatag man, Dariel, nga abang ginamtiiman ni Manilin, kita mo lang di jay matana. Ayan. Manilin, awatin ka, nga asawa, manipod ita, tungpal biyag, iti sangwanan ti Diyos, sangwanan tinaganak ta, sangwanan dagitoy ninong kaninang ta, ikarik, nga aywanan ka, tungpal biyag, tinagan ti Ama, Anak, dan ti Espiritu Santo. Amen. Palakpakan tayo man. Sige pa. Salamat. Dawatat mo't lang man i-veil accord. Uno pamilya nga ni Kristo ti sentro ti biagda. Ket kunana nga no adaman ti kadakkelan kangatuan nga bilin ti Dios ti babae ket mauawata ka. Ayan. Dijay mo tali wenno cord nga nakakabil dita haan laeng dayta nga display tapno makuna nga nagkasarda adda iti isimbolo na kayat na nga saon dayta iti Biblia ko na what God hath joined together no one put asunder. Si asinuman ti pinagtipon ti Diyos awan ti makapagsina kadakwada. Not even the solemnizing minister ng bendisyon ti Apo, surutan tayo, masurot na iti nga prinsipyo. Amoy halos tinawan, makakit kita tayo ti agkaskasar, manong nga galot ti maikabil, manong nga belo ti mainang. Palakpakan tayo man isuda. Kat iti ababa nga kararan, importante dagiti ninong ganinang. Especially ti kararag, yung mabalin bang iunat yung tama nakabalin nga min. Dahil taima yung aramadon ti Apo nga extension ti kararag. Tayo amin tata, i-stretch tayo kadagitoy nga tipon iti kararag. Shall we all pray? Amami, swilyuan. Dariel? Mangagyo? Ang mga bigsan. Dariel, awatem dito nga singsi. Simbolo ti ayat ko kanta. Kung palbiyak. Siliwak na ito'y nakararag. Ginagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Sige pa. Manilin, awatem daytoy, na sing-sing. Bible. Adi, ijay sango. Ited mo, manang mo. Ayan, tapos, puri na ginapedeta flower. Ayan. Ited mo kini manang mo. Ayan. Ayan, sa ginanda nga duwa. Daytoy coin kathanlaeng barya nga makikita ta daytoy nga literal nga ti simbolo na daytoy di kunan ni Apo Dios nga amin nga kasapulan ti pamilya nga ni Kristo ti sentro ti panagbiagda. God will provide all their needs. Haan nyo ko mga pukpukawan ta every time nga makita yo dayta, mapalagipang kayo kuma nga daytoy nga aldaw, nalpasan nga nagkarin-kari kayo, nga ti relasyon nyo, ti sentro na, kat iso ni Kristo,
tapno di dyan ay irubat yung nga pamilya. Haan lang nga finance. Haan lang nga financial. Sakit. Health. 56 years old ako, haanak pa yung hospital. Uray na minsan. Diyan nga makaututang ka. DJ, panang kita ang iso ng anak nuan overflowing ayat mo kinya na kastamot ni Manilin. And iti ababa, maybe 3-5 seconds, eye to eye kayo, eyeball to eyeball, and I will seal in prayer para kinyayo dahil tinga duwa, magapo amin kada kami nga mag-iimatan. Shall we pray? Yesu Kristo, umay ka tibiyag dagitoy nga ading ni kakabsat ni si katibigbigan dang agturay the rest of their lives. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan tayo man maminsan pa'y isuda. And sakbay ko nga ideklara isuda, babaan iti inted ti gobyerno nga authority. I love you because. Di maikadwa, I love you if. Di maikatatalo, iso diya na ibagbagan ti Biblia nga, I love you in spite. Di first ko na nga ayat, ay ayatun ka, no! Sikat ikabaknangan di para sa ilis. Di maikadwa, ay ayatun ka, gamin! Sikat iso marunong nga Miss Universe. Ngam di maikatlo, nga iso di ko sarsaritaan ti Biblia, iti Hebrew na, Griko na di kat agape, ikat na nga saon di kat, I love you in spite. Iti Tagalog, maging sino ka man, mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga. Good person became one. Ngam kalpasan na, agpaiso nga aging inayag da. Ngam kunada, we cannot do anything, Pastor, but it's high time for us to ang amun na ko mga nalaing di asawaan na. Taamangan ngay no, papas boy, uno lulos boy, uno nagrigad de sa unga, sadot! Anyan tungay, pa'y mabiyag na kayo ti. Ayat, agprito ka ti pamati ti agsapa, inanger ka ti ayat, no lunch. Ngam, ti kunana, information, amuan, agin inam mo nagrigat diyahaan nga agin inam mo, nga agdesisyon lagtan, nga makiasawa, masapol nga, ready kuma isuna. You know, dahil ko na tayo nga, no tiro mabrabaw, kinyayo kot inawat, agin inawat, you know, every sungan, lima nila. 1, 2, 3. Oh! Ano nakasagana di jay padeng camera. Sige, sige ha. Sige, sige maminsan 5. 1, 2, 3. Sige, sige hamin na. Sige, ready. 1, 2, 3. Ayan, yan. Okay. Dati request ng bayan. I-kiss mo ka nung isuna at agpalakpak kami ti sangapulo sa mundo laang i-panawan. Sige, sige. Maminsan pa. So, amin na kayo nga children, flower girls, ikas tayo ni. Ayan, na. Sige, sige, sige Sige, ready Darrell, Manilin, ready for go. Sige, kiss mo. Sige, kiss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8,
6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 7. Hindi pa nga. Palakpakan tayo man iso na.
the pastor of Solid Rock Ministry now pronounce you Dariel Nayaman and Manilin Pawitan as husband and wife. Palakpakan kayo man. Sakbay ka lang tugaw. Palakpakan tayo man, Soda. Tulong nga yung paayo ka na panito na ilang tangan ng asawa. Palakpakan tayo man ni siguro ano lang malapsan mo di quick husband. Palakpakan tayo man ni Dariel. Mama nga dati, salamat misti, tanang support tayo madaming ganang mga tawa. Thank you, Dariel. Maawakan to ito, first time na talaga niya. Amo tayo, gapuy jay ayat mo't ni Apo Diyos. Kanya tayo anin. And maybe, dawatan tayo mo't man, mabalik. Yaman at idadal ayo, panang tulong yo, kung panakipagragsak yo kada kami, kahit dawatik ko mga ituloy tayo, agenda na hanga malpas natin na paski. Yaman ako na siya. Sunod pa na karamat. Selebrasyon na Pakanta ni Mother. Niya kaya, iti naka. Man, dagito'y principal sponsors. Ayun, ninong-ninang to please come to have your signature in front. Dawatak man ni Sir Florentino Gamad. Next tayo ni ni Sir Andrew. Ni Mr. and Mrs. Nestor Lucaben, Awanda, and Mr. and Mrs. Vicente Matias.
Ni Mr. Importante kayo dito'y kasarda. Ayan. Agper na pala. Agsain pala.